Halo perlo kublai pi barok video support ya kena ke channel Solomar Mix Vlogs mentaru ngi poi kwai biang hang ne hawat ramrai hang ne hatui dari pang mentak ke sengi ngi wan kwai lang bat kai ying ini aduh lada pis ngau tenat perlok sengau bah like bat subscribe ya kena ke channel jongi kublai sibun ngin sedang nak ban kwai kan rawan senior rawan setai siliam tak aktif rak mah metang ini ayolah hau tan pelan-pelan mana ini ada ini entah ya nek
Iya, coba. Ayo. Good noise. Good noise. Kêu. Mommy. Get not the leaching thing. Đây thế này. Phôi tôi liu đã vậy. Phô vẫn đấy. Parlok phim sngau la nge je kene ka jingkhwai Dohkha jongi mentar ka sngi nama marha kapor bangi sei Dohkha na phio itang gawe artli ki Dohkha te ndala poi hing pat ni pen i sibun ki Dohkha te kene baro kade ka tau ba nongring ya kene ka video ini nongring im padam im padatip ban ring ban ya kapor ba plie ke kamera isu ring yang akum tu khlem da on ya ke kamera berha kapor ba bu pat ibu da on ya ke kamera tanda la poi yang almut ban edit no ya ke video te habang ape ya ke video pat abang ape ya ke video ro yo itang ya ki mau pe ya ke video ro yo i uju isi uju umau tagadau parlok pe jingkhwai Dohkha jongi mentaka sngi kalau pen flop sibun ki video jonga baro kilong ki beduna namarba teng teng khoai hi ngaring hi teng teng don ba komen yang bang sei do na lum nang ta ki Dohkha ba chu thiet kumta ter ter ten re ha ka jing sisa ki video jonga baro kim chum la long ki bathok re ki ba sisa hi de tang na ka dau ba ngam chum la yo ban ring bhai ki video te parlok wat ngau ki video jonga barabor ki dunahi na dong sedong namarba ka jingring ro ngering da ki mobile android ki batak te parlok wala kataro ngi kerpat ya phis ngau bah ya kersan lem ya kana ka channel jongi da ka ba subscribe bat ka jing kersan jong phi ka long ka jing ai men sim ya ngi kublai sibun